Hai minaze ting choma I zai hai minaze klum namai kazing keu zik reuze skui ting kum chana jang kai jamadai dam mai ting chwa de rein sa Paulia gaira dali North East State Nagaland Eastern Nagaland ge bamra mene Punya Nagaland gene state chamche je phung cham dara hang ki je dimante blam gene Eastern Nagaland Tuensang district headquarter gene mai kazing keu zik reuze skui dam mai ge Eastern Nagaland public meeting robam gulei je kachule zai ro ge wangra mezedu migu private gari gene wangra zana michu rei me bodyguard mera mezedu ngo mak je wangra hang rangai dali zana Eastern Nagaland Tuensang district headquarter gene mai public meeting robam zigna business establishment leina gari tet country bram leina zana zemana tet country ba za children mak za educational institution school le siki ram leina zadu Tuensang town ga nam za kam to kam dule zaka chedle kagane medical emergency fire and emergency service rama let gulei zaka chedle kam keu gaime Eastern Nagaland public emergency control room Tuensang headquarter zana Eastern Nagaland Tuensang ga public meeting robam rahange NSF mena so angka ga tatibe kazing keu zikreuze madai mai ge kam keu gaidele kagane NLU members mina hang kaime Delhi debate tatib zigene Eastern Nagaland people organization NPO mena namai kazing keu zikreuze skui dam mai gene bamdai rahange kam keu gai kagadai dele kagane legislators union lam gene roze pating tem ti gara hang kyam kagadai le zakachde kagane NPO mena pating ti ze haki keu lu bchangge namai di gai blui ze bamra dele ze kam keu gai kakdai dele zakachde Zan Indiaram ge hanai kum gdibe general gu Lok Sabha election bam zigene North Eastern state ge district le nago district magistrate mane license bam be gimi te mramle neze police station te rahange na be bam ramege gimi banai pchize lokat hange pewongai kam gain de rahange rangai dele zan Assam Dima so district edu district commissioner banai election officer mane license bam be gimi district lungge te mramle neze gimi banai pchize lokat hange deposit te goi kam gain dera hange rangai dile ja election bam loi ja result pen maktane jana election vote ja sei loi maktane district lungge hreimro gimi pchi bom heke hinge agum ramab ja cham cham ja teilu ja tedro marale ja ka che dile psi hingdi te pangba ngaulei designa psi hingdi ligum ja pani perege action lugulei ja ka chele Zana Indiaram ge hanai kum Lok Sabha election bam zep lui I zebam chil rahange Indiaram gu Election Commissions of India ECI mena rang bagai be chai suize Nagaland Mokochung district du district magistrate mena namje kam to be under section 144 Criminal Procedure Code 1973 hingdi kai range kam kyu gai dele jai chuna Nagaland Mokochung district namje kam to be hingdi kai gai be je election bam chu begene chu je kloi bria changbe license bambe gimize Mokochung district lungge pungluze tedro marale zakachedule zana Nagaland Mokochung district magistrate mena Mokochung district lungge license bambe gimite maramle nize wangdaira ba kazingke hizi himre lungge swai magze police station tedra hange na be bamramle nige pewangai kam gaira hang rangai dele zaipse hingdi chai sui magze te panglei designa penal action ka sabe pegule zakachedule za aipo penal action ge za nangnigo gimi license ze teunga doi nangnigo gimi siste doi zana ka bangge du bang doi le zana Nagaland banai Assam go border area ge du election go result rang ba makta na license bambe gimi zai chirin magza air gun gimi ze du po bango marale zaka chedle zai license bambe gimi rin magza election tingya mina katlebe gimi ze du ting radle Zana Nagaland ge Nagaland policemen nimni bipe anui Naga Zeliang YouTuber bizi Johna Zeliang bangge bang magra hange NHRC National Human Rights Commission mena Nagaland go state government chief minister zana pasui temra medage samro luze pe changai le ze kacheli Zana Nagaland policemen nimni bipe anui Naga Zeliang pe Johna Zeliang pe imak ban ra pungko le ze sa se dele zai bugu YouTube channel ji ze God Messenger zana pana bugu
YouTube channel ge je zemana seugai je se imak bu samrame zemana makaga disi siara bugum be samrame kai bi zigene haluichi mangmane be perege FIR kai gai bi je Nagaland police mane te changje Delhi gene pachunim lu je wangje chuna Nagaland ge lalei je ka chele za NHRC mane state government perege Johna rangkau je pe imak ban ra pung bi zigene pachu ga bangge bangmak ra hangge samro lu je pe changai le je ka chele zana zemana gi ki mane Johna rangkau pe imak ban ra pung le be chi bi zigene ka bangge bangmak je ka gane chipau kle ge pe imak ban ra pung bi je tele ra hangge lu nei le zana pachu kan chame bugu videos pi mara me zana pachu chi mara mane Johna rangkau je chuna police mane nimni blam ge je pnui lung imak dele zana Johna rangkau anu Zeliang pe je Delhi ge bam ko zana he game ro me zobata te kule za YouTubers kule bugu YouTube channel je du subscriber dun to bibi zana viral du na mailut ge tet ge sang je bam dele Zane North East State Manipur ge zet kana kage kaklebe pe begine Manipur gene state ka cham me pakte je nse ko di mra ma Manipur ge hled wangdai le makti zaina wangdai rabe Lok Sabha election ge vote kai chi lagule je ka chule zane Manipur go Chief Electoral Officer CEO Pradip Kumar Jane saje ai Manipur ge kaklebe pe begine state ka cham me pang bya gai di mra ma vote kai ra hangge rahei gai magle je ka chule wangdai rabe Lok Sabha election ge Zana teti betting kum chang najang kaija ke chum kum gedu Mizoram go Chief Minister Zoram Tangane saja Manipur ge kaklebe pet bigine Manipur ge ne pang biaze Mizoram gen se kome kuki zomi hazad me mina changkreuze knaria me lale zakachule Zana pasonga ge Indiram go Chief Election Commissioner Rajiv Kumar ne saja Manipur ge kaklebe pet bigine puniking ga ze relief camp gen se kome zedu wangdarabe Lok Sabha election ge vote kai rahang relief camp ramege rahei gai gulei zakachule kagane Manipur go CEO ne saja Manipur ge kaklebe pet bigine Manipur ge bamagze state ka cham me pang bia gai di meza wangdai rebel Lok Sabha election ge vote kai rahangge rahei gai magle je ka chedule zane Manipur ge kaklebe pet bigine chuna district babam ka cham district regu relief camp ge pni ki nga je nse ko me mina chang rek sruk ria me lamuile je ka chele Zane North East State Assam Dima Hasau District ge rasau meklo didambra tu under Maibang Police Station ge hemi topet bigine znai ka jingke zikreuze de set hamamai ge klaki ket hemi ne rutu kam di dele zakachele zaitige hemi topet ze klaki hemi ne rubigine zemena me ka hazambe zane kaklebe pet ben sang gale achelus du piki te lungbe mrob ze ka cham be zane documents le sira me ze du lupet chilakti ze hemi ne rutu kam di dele zakachele pose zigena anu haimena chuna ting rimak ze ting che ze ting kai gui biting ge hemi ze kada do timak ze ting ra dele ai gena na mai ke jingke zi kreuze squeating kum chana jang kai je madai damai ting chwa de rein sa po za loi gai dele pi gai zain king gai nim le ne ze to dele